Adom gari macha darkar oibibra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marol kidamak contact tobirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong Chaba si Mangan Bigano ngasi mag-contact tobirau terms and condition apply. From the ELITETV news at a clubbing Tabri Muhammad Seri Murin Simfala from a pop, Sing Dakari, coming as Yam the Legacy, Ponafam da, Amisana Manipur territorial integrity Hello Hina Tazaba period Su Handopugi Matanga Karimata Hydri. Home Minister Tazaba Pirakle, Miami Pai Biganu, Kukomi, Amisana Surasan Puda, Kuki Lucy Musi Unakre. Mama Obi suicide bomber when the Chizaba Pamle, Mera Paibi. Congress के President Malik Arjun ना लुचिंग लगा President द्रौपदी मुर्मू उन्नखरे अमजूना यानी दब फोंदरली Army थमजिन बगे उफम लेते कुलदीप सिंह जुन तरा मंगा फाउबा कालियन सुतिकी मतम सांगदोले मोइरांग केंद्र Protection Committee शेम खरे हाई बसना पोन फोंगी मुर्मू पावरे मतम दलेर बसे सना लेबक ता Union Home Minister Amit Shah चुराचंपुर टाउन दा म्योई चाकिया ने इंडिया की फ्लैग पाइदुन तरा म ओखरे नमित तरा मंगानी मतम थाखरे सु टोपगी वफम पन किदरे DJP Shindore, Dorpati Murmu Unare, Manipur Ira, BJP ki divisive politics na thon bani Congress. Ruling gi MLA Singda Amit Shah Manipur ka heloi. Army Thamloi Kuldip Haivashina ko chanale baki moro pawre. Batung lari basi Sanga Express. Sanga Express ta nupi gi Lup Singh Socio Singa Union Home Minister ko unakre. Separate administration lai ro habi gi thaja bapiraki. Tongan ba administration di sukpi piro hairakle. Su kuki militants की मतंग ददी मरिक सुंग वफम थम किदे चुराचांदपुर की सीओ सिंह द शांति थमनबा वफम सिंह थमखी इंटीग्रिटी कहलो हाइना हानदगी हाइदुना लाकलबनी हाइरकले हाइबसिना खोय समर एक्सप्रेस की मरे पावरे मतंग लेबसी सेल एक्सप्रेस ता अमित शाह ना पॉलिटिकल पार्टी के अगिलु सिंह बसिंग सीओ सिंह उनखरे सु हनदगु वफम फोंदो रखिदरे मणिपुर दा तोंगान बा एडमिनिस्ट्रेशन लेहलो हाइबगी थाजब पिरखरे Amit Shah की चुराचंपुर concert मियामना नेशनल फ्लैग पाइदुना तराम ओखरे CSO क्या गिलु सिंह बसिंग उनखरे कुकीला लोबसिना नोमै कापसिलकपदा अमा सोकले लेमे खोंगदा यामलबा युम सिंह मै थादोकलमले AICC ना पॉइंट 32 यावबा मेमोरेंडम प्रेसिडेंट पीखरे मणिपुरदा थोकलि विरांग असिदा थौसाद्रिबसी अखोय मसेल हनदुना लोरै कृष्णनु हाइरिबरा इबोबी हाइफसन सेल एक्सप्रेस की मरो पावरे मथंग लेबसी इरेबाक्ता Amit Shah na irang lakshina bahona ningaida kukila lawa singna sniper na kabla kre yum mai thakre khongjong dagi miyo ema kuki militants sina halam lagani Amit Shah na lup sing unabada Manipur tongan ba administration othoklo haraga su di phongdok tre haibsina ko ireba ki maro pawre bathang lepsi huelan pa da kuki MLA manga yauna churachanpur da Amit Shah taram okre CSO singa lan lep na wai sanakre Imphal amasung akoi bagi wafam sing da army thamki wafam leite Kuldip Singh Manipur ki sangnai reba sanaru sing wasak athu bada variation project gadi medal sing handok lagani kulai paiduna lanteng naragani combined force ki khutta kuki militant nipan sire thajanari micham mama nomoina pale laikan narekiba BSF person ahungi manung da ama sire kotha gi nupi anga amasung asono myo yauna khunja cham yankhai sigedra hingedra khangdre khungi lai committee ki president thawai mangdana ba hona biu hairakle Panthau ki sanglenda nomai kapselamle BJP ki nakpak taba politics na Manipur da idang thon bani Congress AICC ki president lusingduna president Dorpadi Murmu memorandum pishin kre Congress yauduna party tere ka ki miu singna Amit Shah ga political party ki meeting pangthok kre illegal Myanmar immigrants ki mayokta kari toguduri haina takhat nakre हाइबसिना वेलम पाउगी मरे पावरे पथंग लेबसी संग एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन यावरिबसी सा lays down
directives during closed-door meeting at Socio. Congress team meets President over Manipur issue. High-level probe demanded Amisa reassure integrity, silent on Su Kokomi. PAPPM files petition at Supreme Court, details threats for narco-terrorism. MAFD decries rain in Kuki militants, else we will return our medals. Spokesperson lay down ultimatum. Sangha Express ki mari power mathang laribasi in People's Chronicle. People's Chronicle the yaribasi sa bows to protect territorial integrity. Mum on Sudil had fruitful discussion with CSO Saha. Congress seeks ran in Sioux militants. Saha assure political solution within 15 days. ITLF. People's Chronicle given power matang lives in Free Press. In Free Press no separate administration in Manipur. Amit Shah assures Amit Shah takes strategic steps to address Manipur situation. Manipur international athletes to return medals, awards if Sioux not revoked. Amit Shah assures to protect territorial integrity of Manipur Kokomi. BSF personnel succumbs to injury. One injured from gunshot. 27 houses burned. Infal Free Press ki maru power ngasi imphal la phongba pause sigi maru pau khara made atei su sing matang da nei na ba ngasi ekhoi ki studio da lengsim jun lai ba si Manipur sangnai da ba socio political commentator CS Bijoy ni amra tamo Bijoy putara mo chini promjere taw maru ina khoi ngasi ki pause sing di jare ba si lang tan kuma panda lakhiba aduma India ki Home Minister Amit Shah na hauji lai ba Manipur ki situation si yengken ba lakhiba ngarang khoi nahan midang thungna matung da ngarang si ekhoi Raj Bhavan da Manipur ki Maibel Singh Nupi bai Mera pai BMT organization sing unaramba aduga same secretary na CSO sing unaramba aduga numidang thengba na koi adumba ruling gi MLA sing unakiba amarom da koi nungdang do unadringai da Imphal da Raj Bhavan da mari same secretary unaram matung Churachandpur da chalaga mafum madu leiba CSO sing aduga leaders sing aduga hauji tokhai tariba togai tangani harib sing sing MLA manga so maka unakiba gi paw na sigi paw sing gi maru paw na phongi Ahmad Lakchani wafam dia khoi tongan ton bangarang unarebe singna khoi territorial integrity ka hello habegi thajaba pirak de haiwa fam aduga sugi matang dati suspension of operation ni matang dati wafam amta palam de haiba ko mine phongdok pa aduga atei meyam sena phongdok pa leire masiana lakana atopa dong kona ne jig atopa da mu khoi tribal singa khoi ITF la wafam da khoi nimit taramani manungda solution purak na buhona gini hafam su suna kanda sura sampuda unaram ba da phongdu hai wafam silai ani si tu ne yengsil kanda adugumba Amit Shah ki khongchet Bharat ki Home Minister ki khongchet si tamu ki miyeng da kamani yeng bim thambi in Home Minister Shri Amit Shah Manipur la numit humni or se humni makai laibidna mayang ni wa ta da khotla ma solution solo fana si yam welcome to we appreciate to jay yam thagani ngani alga bujchi marta point mayam jawi samna daga Manipur gi territorial integrity ka hello hybrid sibokchu yamna akhoi puing ching sigi makhata ba question ma khoina hangadom lagibo Manipur gi map territorial integrity di kaidraga Imphal Valley se egi homeland oigedra oiroi driver question jineba mayang wakhanda chingradi che mayang na phongdu bang ngamdabgi wane aduga valley delariba meditation che chingda khunda basu yade adu oiraga so ahin nudin naidna chingi kachin koyada akhoi je lalon etik akhoi business karbar ta changba yana ba position ma chimbi ujimaga hapchaningeba adubagi matam sana highway da akhoi normal loibagi type ta cookie militant china extort tawa adugi jamathakta police ki illegal akhoi entry fee kai lori se machi pra free go hen bigani na sidiman irare na free go hen mangamba kanoni akhoi gi CSO sina zo masigi demand haijaningi amuka na repeat tokjage akhoi gi Manipur ki territorial integrity kai dragaso Pajagrava Imphal Valley, all strategic area say, Masi Mati, a quaggy tiny digi, Ojarak homeland or guide in a oivang of Madra High Never. Hojik to reach the Uwasi Jit cannot away. Ahuigi, Kashmir Pandit Singh, Yellow Missing. Somaitona population jesum destabilized Toraga Mapandagi illegal
immigrant infiltrated thajal aga last proxy war am taraga maru phuna Kashmir digi tanthoki bagi akhoi modus operandi do Manipur da replicate tawrabra ina chingnayeba masi chingnari si kaino da area kharada unnatural population growth labor maru ina Myanmar ga tanadiba chingi district singida adaga hojik si akhoi gi maiti gi concern che so sinasu akhoi su amadi su ga sign tamariba si withdraw to bagi wafam khakta high regulable sigi makata na ina hygienic madi hojik akhoi irang to iba akhoi land gi lon da front line hai tare Imphal Valley akoi bida to iba si mafam yam sida cookie militana afaba makhal gi khulai sniper la chingba yaro kapsale si khabar da to ni yawre praja mayam gi report ne ba adaga sarkar na khoi da kariyumba ama khangan bam tangai phadeba sarkar na ju khangjan bam tangai phadeba su da sign tonori ba sangstan singsigi total number of militant je kaya no khangnum jange ba total number of militant adaga su sign group record to designated came the thamba yanagi have a hojikti public who the khan the yara treva karikina the designated came the thamba mayama pai sniper rifle gumba sniper rifle is the kanagumba sangstan than pai of kudong to me see pai kudum pangi are the garan han and higher other body pangi higher the Longri sepai most probably akoi Burmese ne haibani. Adile akoi na chingnadi se Manipur da su the sign the militant na taga cookie militant su yog the sing khakta na taba Burma rom dagi yam na masing yam ba mercenary group ama highly trained mercenary group ama thamjal abrai se masi sarkar gi intelligence source army season daga masi khangdok kadam ne ba masi khangdok targa di ma ba Kashmir ki proxy war ki film je chap chana replicate tawre ana high bi abagi khudong thibam la eba hojik Burma ragi changa kiba kangbu sing je Burmese military government ga yanadu den chang pani kari gi yanadri no mo asol lan tawna rabani mercenary group ama Manipur do operate tawbai je moi hangar ga chu ekhoi gi oinam khudong thiningai boy maram di makoina chingda cookie militant boiba amde oijenik man haron chingda yana awang otha ki training pisil ma chat khini ba masigi point che Manipur ki intelligence department argi army gi kaino mayam si chumjana raga masi mathi do pam changi unified command che amuk hana chief minister na chairman oi haibani adu phajana masi function to honingi aduga chief minister na tarik kumapanda Amisha Lactrigi, Nippon or Man, Mangoina, Pulia Commando, sing the free hand Peter College, and welcome to we, but with proper direction to Gudamni. Adugo, Nongan we covered a cookie militant Nifu Hena, Hartlena, a powder yam, the Boli Pongiva. I do what it is cookie militant Nifu to be bodies of the covenant to Wumchangeva. Number one, a winner, Pura Chela, Punjangi. Body recovered the Darkal, Makoja identified Toraga, Manipur gi yellow me ojava cookie frupla, Nataga Myanmar the Chanjala privacy must confirm Tano Minse, which had a body since the Guinea. I'd have a body since among the Mount of Pumna was of Hundotamambra. Adaga any body recovered the vice the police force ki Matone. My militants in the Purga, Chelan Nyom Lali. Adagi sumataka Sri Amit Shahana Asiva Singda. Akoi lakh tara pigni na promise to fe. Promise to lakh tara claim to bulako matamda post-mortem report yawdradi yadori bra. Not a death certificate of yawdradi lakh tara je akoi see they have a family claim tarba kodimak the pidori bra. Sigi tungda lakata technical problems yenga akoi body recover the was a maximum body. Maitegi saita or any community ki saita masi recover taraga identify the death certificate masi area je hoji lalak sida importance neglect the wama akoi uri
adagi atopo baham tanga aina thamjani irang je thuna lushin da de atai ka ti da thuna sandora ni yaro masi control to bum kari na khogi sum changdoro ga di kwa ga thil da tang khol le sabi ohum da ngai ta ba hi ba ta si no ri ha bi wa tho om su lak chali la adagi yum ga mai tha da kana kilo kana ai mo lo ka ri na khang da bi position su yaw ka le ba aduna khang ba ngam gi lemit bo khang ani adai community na understand to biraga adugi wang lan gharaga di akhoi hena flare up tar kani je ai thamjage adaga hojiksi akhoi tampaki isino praja landam jibu ngak pi sing dena wapam tang thamjani ngasi akhoi security advisor Sri Kuldip Singh ju hai kre tampak ta army thambagi khale adagi ngara ji khamutna akhoi NG college da army thamjala dore adaka chau army thamjala dore lamdagi miyam ahin thokna army changba yade na tong nei ba are hojik dai akhoi asam ra kana kuki militant gi michang bagi wa miyam ngani adaka central force live sing che la onjala kapa natraga maite gi khulai pa onjala kapa du na te makoi study tero kano tor kane ba ngasidi paw ri am nungai ba khara su yaure nungai ba hari se atina te ching da leiba hojiki ina front line highway areas da leiba army unit kharana akhoi kuki militant mari hale nipan hale haina akhoi claim tawe ba adu ragadi laiba central forces ki manungda army unit ching akhoi gorkha or jat or sikh moi singje sumain ta wo haura abnina makhoi valley phawraga free movement ta bose masida koi aid pa pibira gumchi haiba wa ju thamjaningi aduga central security force na so tension ya mo wang bulamnina masida civil dress laga kujuklai puwa masimasu yam kana control ta honingi maramdi Indian Army na raga asana phana kuki militant singda kulai pisali ka highway singba tonga yam leiri ba masi khangna central agency sing chalaningi masi gi wafam je akhoi gi authority gi nakong gi honjani na traga di ngai tan thoga akhoi gi mathau to jariba security force yet to stani araga amarom da civilian singa matang chadna akhoi khud thonar pa gi yabe khudong thi ba chu leiba masidi akhoi gi unified command pabiri ba akhoi chairman honorable CM na phajana masigi points da instruction pi gitamni praja sing du appeal to bi gitamni praja sing gi chingna bu chu kohon gitamni asamra pala su de leiba militant ga khucham na ga thabak to yabe chu kohon gitamni army na chingi kana si akhoi sigum iran ni tonga si am thoidina sumana thamjagi ge Tamu itu dah supplement tu, woy na haji isu si berjasing saudara ibu si keri gino, hai wajah tuan tu berjaga sing da army ki memang da, Assam Rifles ki memang da, yum mai thaba, kem tu tahu ba for example le mukong coba army le mukong nakan de le bani, akan tu sabal ki nahan tu riba haji yum mai tharak pas saja da, kari mak tu yaurak taba, aduga koi BSF ki kampuna civil dress da, koi bullet proof kuntrani pu puramba, adugi mok bom kari kara puramba mayam sigi thajaba mangak basineni haji lai posi hoi Kuldip Singh suyam phana sengdo pire Imphal gi in and around Imphal ra tumba army thamgo from leitiana haji very role si tamo mang sui nei nere lai almost 15,000 hen sanga khrabani reprotection force ki kambu sing si kadai da kari tori sima sab sama puthokte at the same time kunna thamjini from di koi se koi corona gi matamda ngasi asuk sire ngasi asuk nare discharge to grahina tamai to haji leiba lan gi situation sida madugi transparency ma me ama tham darka oibra people sing sida da dagi tamo sai bi do nipu hat kre moi gi dead body na krai leg re ba claim tong le aduga ani thong na jing nei na ba yar si koi lag sangai be Indian Army aduga paramilitary force si sina ma koi mamang matta da tongan tongan ba blame lai si moina koi gi meitei community na ngak charamba jaga sing do moina chalang ngak pi ge hek ga changi baga mai tha ba hori haiba no mai kapsali haiba wafom lai adu amorom da koi kuki chinau sing na phongdok buda hariba miyoi sing su village defense force ni koi village ngakchana ba thamja ba kangbu ni kaina hairaga su koi pawmi sing adum ure koi gi tongan ton ba fa ba camera atang ba lens so phadana sinara kan da koi
LMG sinaba aduga AK47 aduga sniper gi maru parak pase oire aduna swai sidani role si center de gi laiba army singa sin loriba role si kaino paramilitary force loriba kaino maduna maram oraka ni thajaba walk tra imaibe singa khoji suicide bomber oina changjera kaina ga mara pai bisina phongtoi phom si swai sidi tamu kari mo nei tha adai de ngasai na hajari do army intelligence raga se khoi manipur go intelligence na asom site le riba hai tare akhona valley de le rabani na cookie asom site le refer to jare ko refer to ga lam thing na ri kamu se kana kana no khangdok pam change ko moina sniper rifle parak pa LMG chinra pa sina sugi sign tano matam da moina khulai kya lai je loina phongdok khaba ngak tane ba khulai kya kana to si su yaw de ba singi su kari khulai lai ji intelligence report na khangam thopane matam da PLA na tra unel bi khulai kya lai ji charana approximately manipur ki CID department adum khang army na su khang masi khangdok ki yam tangai phar ji kari da Burma da ki yam na train tarba militant mercenary yaw ba chineba mercenary have kangu jidi area kudimukta Russia da kanti Europe kuren da kanti mercenary je phar de kudik de det chendes pineiba mojdi military gi akhoi laws of war ngakte kosira chi tawi crime kya commit tawi adra masi intelligence ki masi parts da aho bam lai la di akhoi som da gi lan thengna ri ba security force je mami tang ba chap manani ba kana na karino khangdra ga di aduna mercenary yauri have indication of phangre akoi tip of the iceberg to ugre ba moina pari ba khulai type ne lungri set pa ma ki dead body phange ri se adu lungri set pa mi du ki dead body identify tok tare na adu ga ngasagi cookie militant chu de yaw ha ga dra yaw da ha ga dra 40 hal er ga di makoi do maximum identify tor ga manipur do mo gi family ne claim tor bra masa khangbra na tra ga burmese oidari ba je yamna painstaking thabak oirga ju masima khangdraga di akoi blind lan thengna lerga doneba adagi akoi prajana ngasagi BSF ki awai ba gari imda laga gari mai thai kholi gain tori do adu de yar me machak ching do ya mana tear gas shell gumba bullet proof gumba adagi madudi akoi riot mob control to no na akoi khan ba ji ai adaga cookie militant da khulai biba si gakta ching cookie militant na kedam da akoi kari hai tare tear gas shell ke su demand to roeba ara moi ki amda puba moi soiri na tension ya wangi da awai ba gari amda signal dress ta lap padne jingne ba ji no to hon bane ko thamo maro na khoi ngarang gi amisagi sida gi dum khar nei na ba bada khoi Churachandpur da chalaga ton ba civil society organization sing leaders sing aduga MLA manga yaw na khoi na ki pau se leire sidai da khoi na manam phanggi ba amisana thanggi ba machang me ba phum khara khadang khana ba ya ba tamo masi nei na ba yam kana gani Supreme Court ki British Justice Amana Luchingba Inquiry Commission Semgani case khara CBI da sinagani haifum sana lebak pausit yobuni mi sikhum dil lantu mang ta ki bagi compensation DBT togani relief ki na cheng metric ton lising kuntra state piragani atopa metric ton lising kunna tribal pigani center dagi medical team nipan hayang chorasan pudha habidi ngasi chorasan pun thungragani ko court ki thabak thorom sing hayang chief justice ka khanaragani Mahak Habdi Home Minister Masa June Musung July Thada Numit Humni Manipur Mulakani Churachandpur ki helicopter service lehna bahonaragani ing tappa phibam hanjinaba numit 15 irang thon biganu su group singa wari sanaba hore miyam da khulai pahendanaba hotno haimna se phum se khoi phongdo ambase ngasigi khoi ki kano sing se yaure aduga amrom da khoina khanaba yare basi sugumba point mayam ama leire at the same time hazik ton ba khoi su tok trabadi award sing handolagani kaina khoi sanaru sina changkhilak wafam aduga khoi ngarang gi unaba aduda khoi congress amade atai wafam yawgati wafam aduga su gi matang da kanana tawgani haidana khoi CPI gi maikei dagi yamna kanna taknaba siguma wafam mayam su khoi hairiba pawse sing da khoi yawre aduna damo lai wafam di yamna kumna ne naba yaba haibo fum helicopter service leiba center dagi medical team thajalak bai fum mayam so khoi yauri sai matang sida khoi tamogi ba kari open lei masi lotion bai bsi khuni ma kya pambani santi tham bai bsi aduna sigi ton ba amisana masang fum khara tham me fum si sana leibak ta khoi color box tor ga fonge sai sidi tamokri habini akoi gi
legitimate singi compensation hone bini routine ne haibam thopani lan thum mangi basingi compensation pi ba bis yare side question kara sum arise to more team am je muk a da kamaina hanjalan gani sigi formula chor chamber gi chenthor ke team am kamaina hanjalan gani natraka side mantri sorry mogi mili acho hanjalan gadra akhogi one side khan bada amisa masama mana puraiba formula do yadragadi mai chakani na ma je wangang dabne ma confusion yam chalam gane ba extra sampu site chain khara pigi ba medical team bi badi yam phai akoina cookie loina akogi demonize to ju phatte hojik manipur thugaina ba chiliba proxy war chathariba mogi backing the lady ba drug load chingje masi maru phana mutak tamni burma manung dagi khutchu yawe na yam kana chingne ba masi group chidam tongana khaijoga peaceful oina leijariba cookie phuruki mi singche akoina compassionate oina isinna oina yengbagi akogi chanabi ma hawdukbo matam oire honorable chief minister gi warun poppy se poppy khakta yan bagi program chatharamadi phaba masi yam sangba khoi political campaign amoina chathagre ba masi gi political campaign sigi khoi side effect yam lei khoi mana masa amasung government che popular oina ba khona ba aduga atoba side amado ba sarkar gi askon ba cover tawno ba media space yam kan bagi thong khara jadum uiba masi gi matang da ei hojik yam detail da haijar roi adu hojis da ina question ka hangjaninge Amit Shah laga Chief Minister ne adagi intelligence chief akhigi home secretary ne chunga mayam lapagi meeting da kari gi Dr. Sambit Patra yori no singai question Sambit Patra di ma political person ne kanogi Manipur gi prabhari ne mari Manipur da kamai ta na BJP political kano se hengala ngadoge na khandana leba mine ba aduga order of secrecy Arun ba haido oye na wasak aga paiba phamje nati ma gi maji chief minister cabinet maji yawi aduga chorcharam pradesh yawe mana tongan all political party ki mi from the yawa natraka se congress ki jo manipur in charge puri bas khoi bhakt jaran das ladina moi gu makhara yah laga chungchen raga tana bori di phaba ma mathanda hari ba sensitive meeting ani di yawri se masida lalak sida bjp na mage board ki fortune mang dana ba khona ba ama yaw se masimati ai pam phatte na khale chu phatte proper way de phasde bam se aduga hojik jit na hambi ge ba singi manung da akhoi hojik si kamai to ge da chorchan bagi miyam na manipur gi imphal valley da phom media boycott ta witna boycott to bagi matang da so aina wa phom thanjani kari no da akhoi uriba media si cookie ne attack tarpa cookie ne yumai tharpa na yang boina highlight ta weba aduga aina masi chingna dana sport ra ba khangna chana me am taraga telephone da taw na ko na confirm ta kan di mang tak pa che khoi mai tina to wa yam yawe da moi da yam so e ba la na man taw na di mai ke ni so ko da ni manipur gi media so seng na da achum ba ji khangna bai da mai ke ani da gi khoi na report to ngam ma ga di ne khoi lai ba yam phagani ara mi phuna bai se ai ju khara so kani ma ju khara so kani ibani ware pothana ji haibi yaba timing ma create to ge hardi akhoram da so pai ngara sum tor di ingda ba sin nair roi aduna moya samda unaraga chara champur na tra kangpo bi site gi jo akhoi gi sagi media person sing je sigiri tamana ida manam thajo ge akhoi media gi site ta tamana jam chumi adubu laibo hangdi asom gi site ta akhoi media changhan da basi gi achaw phom mo oiri ai sa maksu akhoi chajar resolution buddhist ta akhoi kangbai ding selante of course moina ko biro akhoi ready ni media team gi madu leite aduna tamana chumi one side de akhoi fangdragadi fact and akhoi figure do fangdragadi akhoi na sumu phong ba yaroi da bagi issue leiba aduna akhoi almost akhoi appeal tawi anes appeal tawi akhoi gi leiba relief camp de leiba awa sing akhoi adum phongge adu khoi changalu hadi changan de tamu aduni doi matang de kitang amu ai clarify ma toge tamuna one sided ba pau
ꯉꯥꯛꯇꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯧꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯅꯧꯗꯪ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯧꯒꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯦ ꯏ ꯀꯥꯕꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯖꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯎꯅꯔꯒ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯆꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯨꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯇꯨꯝꯗꯒꯩ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯊꯤꯡꯉꯤꯅꯉꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯊꯤꯡꯉꯤꯅꯉꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯨꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯜ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯒꯅꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯕ ꯆꯪꯉꯒꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯣ ꯚꯤꯎꯋꯔꯁ ꯑꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯒꯦ Babina Diagnostics Manipurda ihan hanba oina ingsok 1934 da linkhatkhi masina awang nongpok bharatda yamna pak chawna miyoibagi ana layengda darkar lakpa makhal kayagi changyengsing pangthoi mayamdugi marakta amatang pallabada radiological investigation su maipakna pangthokli wana honajaba miyoibagi sebani khanna angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mateng pangjaba asi sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, loinana hematology, clinical chemistry, amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Matamgi matungina thabakna yamkhalakpa hena chinsilakpa asi koknanaba tongan-tonganba floor singda sample Welcome you all to UNACO College, Kongman, Imphal East, an exclusive co-educational college offering both BA and BAc courses. UNACO College will be affiliated to Manipur University, Kanchipur. First academic session will begin in July 2023. Hurry up! Registrations and admissions open for 2023-24 academic session. Miyamda Kanganjaba UNACO School Chanungda Security Force Lairibasi School Asiga Karimta Mari Lainajade Mafam Sida Security Force Thamba Pamba Pamdaba Haibasi Miyamna Lepiu Miyamgi Warip Aduda Ekoi Saguchay Luinina Atopa UNACO Gi School Singda Security Force Amaphoba Laisilakpa Leite Miyamna Hozik Hauriba Iho Asi Manipur Kannanaba Oibana UNACO Group Su Miyamgi Iho Asida Saruk Yazari Kanghanjariba PRO UNACO School Chanung Break matungda meham taram oksari thamong ngarang si khoi tongan ba Manipur gi Enhancement award phangaba ngapi ni tongan donor charge award phangaba ate award phangaba mayam si pulaga sports person mayam si tholaga press conference ama pang to am adugi memorandum amsu khoi chief minister da pishalle amisai khuthang da aduna chief minister khuthang da amisa da laiba wahang di ji sanori sing sina khoi medal sing loin han ukcharage aduga khoi kulai paraga lal horagi haibagi phum ma lai se swai sidani ngarang da su khoi amisai khongke da su gi matang sidi chapchaba clear cut ama phongdo amde apun bagi saktam ka halu haibasi adum hoi assurance service ka thabak to ontok pasi ka dum khena basu lai live wang di sanori sing gi bauta smaina ting solakpa adiban sarita na khoi ton ban national lam di international media sing la na wrongly propaganda tawre haiba ofum su ngarang sarita na phongdok pa lai asum sanori me ama thola kanda khoi gi award handok cherage khoi khut ta khulai pairaga la horage kaina haiba lai ofum si Masih koi ina koi ngarang si mini numi tera mengani matam piu noi santi layu ai madugi kanuma fuol ama purak na bhona ge kaina amisana pongdo ofum si koi amaram biam pai matam siam kuisele tamo sum tap na tamnang sai takpiri wadu mai na jik paudi kanglu ani gi marak tadang lai bani
madu wasal ai basing si loina Manipur da khunda minere ba tongan ton phurip sing da so hui masina maram morga wasal he hoi of course thahum economic blockade to giba madugi sai theng myam thengna kraba Manipur ni ana sai sida khoi mairoi khoi ki sanaroi sing daga sigum wafam ga thamai se sai dadi tamo kari habini buli akoi sanaroi sing na moigi medal handok charage na hair ko che mamang da akoi Padmashri awardee mayam na Padmashri handoki badugi mawung chamane pen da ba phong to pone Manipur government amadi central to thro ko thabuk che akoi praja sing na isa ma gam i pen de ba mating tok to ba mangam isan san de ba chiwin ui ba hojik mapan da national media sing na akoi gi maram da aran ke a chandu ye ji khangi kari aran da chandu no aso atop side amrong gi kambu na moi da inform to ada akoi rom side ki ur ga sing do ko da internet broadband thingjin bagi kaino se counter productive yam woe nei mamang su haijagre ba akoi gum ban tra mi kya marum le ram ni national media se da sandu ida ko gi refute tong ba facts na kaino tra ka adu to nga chandu kani have negative point khakta uduna lege ba adu ko hojiki Amit Shana Highway da Manipur ki territorial integrity kahelo ikta nga hire ka koi sabas na kuba khud na lai thok puje akoi yaroi Myanmar da ki changak pa illegal immigrant jingje machi takthok kani hai ki timeline on pihaning e ba machi ma ki document check tok dana khot na ma khoi je maiteron thok par moi method camera season daga moi takthok kani hai ba ji akoi keno ma chang assurance change ba deadline ma moi sum ya chikpa mo chum o ma thamaduna makhoi na Manipur jing da leichalaga akoi masak udeba kai ma kun mugi type da ki bam le daina masigi feeling ji le ri akoi normal keno se pakta roi ba masima akoi Manipur gi ter lo he we mathang da makhoi tak thok pa se masi akoi point mo na thambiu atupam na cookie chip ten systems na maram oidna cookie singsi kari haitare chara akoi khunda bagi habit am layeba moigi chip sina supreme power pai banina atoba khara ina kara khula pachina atoba khunwe se khongdo ga ning thawar ga tawi chali bise masina kamai tawge da Manipur gi tampak sigi akoi bedale chingya tamya asida makhona loina akoi subchale train gari yam chinbam da mi changthalaga mi manga gi sit kaline tawela ma sando thambal idane adagi mawong ge ma change masima thingbiu ri yai jaga chana compact na kadai na moi khundo function da sandoro pagi habit am laiba che masina miet di makhoi cookie je kai tai yenga kan cookie len demand da boje Bangladesh ta cookie khujo am ta bare so moi cookie len demand tok chleba masi Bangladesh ki miyam jo haror moi na thoi da bagi tok da bani Araga Manipur ko ba koi democratic imbalance laiba akoi maite ki position ji sum chapsala ko di masi effect yam laiba adana moi chara khundaraga si akoi lamne me ta green ga sangjalak pa khodar pa thing ba phai araga atopom na jit Sadar Hill hai ba si kainona Kangpopi district na inherit tawre ko Sadar ma ardi Sadar hai ba wai simokchu Persian language ne ba makhoi ju lengak pagi yamna haising ba kangbu ngak tani sor ma lerdi sor jina tangjana ba akoi ba ching khra leiba adugi ching do Sadar kawe ba sing chandam hoi hekpom adagi ati chana poto kanglai oyena chung hekpom adugi area ma koira Sadar Hill sena British matandagi chana ga thanum bane hari ba Sadar Hill je Kangpopi district olaga cookie singi lam moina moi claim takle hojikti Manipur government is assembly. Aduk sang chahi taruk palak pachida Kangpopi district ama adai district singi demarcation to bukal ngamdri bakarikino. Demarcation to dubjina ching the autonomous district council election ye topi excuse mo oyugumba. Sing demarcation to buk kiri si karikino. Kangpopi district na compare ko na lairo Kangpopi district quite is hamba district ko ngane. Kangpopi somni oina ngi mpale Kangpopi district ko sile. Si akoi singba pen da bayam lairo hoi degi. Muching I naidana, Pajana demarket, Tokopiraga, this is your land, this is our land, and Kaidopum Changeva. Was it Lawan Bota, Matamano Chanapari, the second Chingami, which is generally police station can I within not. Lagon is you can argue. Lagon is more like was ya de, Regi Barnage Hong Lady,
Ching ngay de tak oi na kadi sadarhilgi manung chalani na Kangpopi district oi dori bra Senapati oi dori ba sai area da government gi will what ba vote ka ni khalai voter sing gi yeng ga to political mileage long no hona ba political consideration to ko se thona ban ma chim lepi obo de market to thopi obo new ka saro chida Kangpopi gi area na kadai bok chang chalai no maram cha bar cha da bra hybrid sing je khoi gi government ya farm le decide to view Iran karo horpayai but decision lower the logre Manipur police not raga Imphal police na action lo ya ba jaga da Kangpopi na raga Senapati da chana ba thim leiri ba yam sumit amon takpi do aduna masigi haubudagi kairak ba legi ba asu mayam singni aduga tam root ko se kaino thira kan da tamain thamjeri mudana tan ko phum di khoi maru sai tamon takpi gre root ko ji kaino hai kan da koi popi thaba thingak pa masigi achowa factor ne maram de kaino hai kan da midnight ta crore pati oi bani torise irang loi matung irang hawla poi marak tu da koi Manipur ki dagi popi maru bek humdra ga tre ni fa gi kg lising hum ga changa ni phumari ano sai sidani root cause sai ki dumba drug cartel international drug cartel me am ki magi business ta achowa apan me pirakpa masigi root cause ne adalai bo hang di tamu hai riba area sing si khoi magi concern MLA le bani mo area sida assembly constituencies da MLA sing kaimta khang de hai di yaroi isa gi yumda kari to gi yumbu mo na tamo yumbu ni tamo gi yumda chana pa na kari tori chana pin kari tori ai gi noini bina kari tori si do ai khangbam thok pari yum gi leader mo na smai to dana hai ba su koi ba matam si popi thara ga la kan da mo ne tumin le ba kai gi no na drag mo gi share yaubra kari tawi moi khangna kari ga hai da bano sisu achaw hang amaga tongan to project section kya ta ye ji hangi koi khutang da ana sai ji dani koi asu koi matam si koi re popi ji tharak pare ti popi mo lok na ban ji tha ani om de to lok pu ya na ti magi season ama chang ga la ibani na sai ji da tamo kari root ko se matang kari gi no tori se ji tamna sum thigla pui mathau yu tai na khali sai phom ji su phajana amisa da home minister da tham mathau tabra civil society ko asel lai riba do ton leaders sing lai si mathau tabra na khali asai de kari mo lai da matham akhoi Manipur gi yam khwai chu chaw swoi lo MLA kari lawmaker ne moi mathau di assembly da tam ne ba akhoi chen yen da so chaw gi problem yen thok bo so ama to bo so di chin da ri sarkar ge agency ma len chin ta bo da MLA na ta bo le chi khwai di chaw ba asoi ba ne MLA sing si asai moi bo le ko mo da popi thari ga sing di support dar ka sun dai drug cartel gi ma di darkar le mane bo re to kaning mani na ma khoi de khali government se karam no adagi matang de koi police force amadi intelligence department share department je ta ta khala la natana promptly action lahu do matal da MLA ne ya la sun de ku do MLA ge mathau na te report to je khoi lam do bi thare na MLA ne report to do na te ba adu thaji de le government ni sai ja do ngai de ching yen ba chini yen ba even relief project ye to si ma handa ki ma ta si to ko se si ki papa cha ko no ni ba len dei ni ba si ki ma kha da police ki ma kha da wo ni ma thong to hondre MLA na lo ina subsal police na phara ba apoi ki Ramananda pastor Imphal ki police station da gi nupi ki ningol MLA na pure chathi si MLA da jo pha ga ne police to suspend ta ko da thai na di tong na me police custody ki mi ma uthok pai ba che yam illegal ne logo ki mutum na ko thador kera police na prama kasha case lagi na PR bon ihalaga thador kera police osigi mathong ne ba MLA na changsal laga adu law ri to kari kinu haibri police je am sa na akhoi ki demoralize to bi ra thamme ba mi yo phao kana kana gi mi no hang le re na opposition ko di phaji kan thi to ji ara ruling ya adu ya da ki power si police to si stage yo isi kari gi no ba government jena police ma thau to go do ba yam na professional oi ga do ba mo maya thau do amaro hatat pane si government gi marane popi tha go MLA na hai ba ngai le gi dran ara punu mo chi dai to di state government jik present be pass be anything makhona matam sana ching the governance tau da ba administration tau da ba policing tau da ba di police na riot road move to ara kon da mayana law ji di ching da dino uchi sara chele ta pa tra no ji nong sa sai
double standard to begin with. Chap and government to a project sentiment of Pongduri, Masi Sarkana Munna Tagadame, Poliski Makuk Tombosing is a Tagadame. Poliski Makuk Tombosing, including OC level, SP level, low on a yard of a tabakti. Chief Minister na hire so Home Minister na hire so mother in Mungamoy have get on other legitimate never. None. Kashilit of a Facebook post some of the Madras Dana Tanada Pai, Delhi Dana Tanada Pai. I thought the same standard of Ganata with the air, but they're quitting a moist. What is a little bit? Sigumba culture, the police department, the police department effective we can open up. I'm some of the more to the supplement the boy now, who say, media person, I'm not a more. Hemant Kumar Ningomba Masi solution Gaharagadi, the PNE, the Patana, high view have from the Madu from the way, Police Kokatana, Pagat Lubagi, Wafum Sukwidum Tenagi, and the even Nagui, the social media, Dadum lady, elected representative Amakoi, Popi Marakta, Lepaga photo number Sutto, Yamakana Yang, Popi Habaya, Kutat Padu, Tobakana, Madamatam to the Nekoi, social media, the Barret, the Karimata, Madugi Wafum the way. Lokat pa phongdo pa kaim ta lei gi the aduni swai sida koi askari torokani soi gani ga na haibagi wafum khara khatang khoktak charing da leina se tum hinjin gibra sa tamu gi kari mo da Maduri am luri there political compulsion maram modina lo se kohin political compulsion maram lo se koira di lebak the constitution le rubi kai darka legi zel lo mari constitution violate tar prime minister jail sakun ko nebo Bihar lalu bersat jail jenis ni. Adakah hujiki kari kendra kini kemniu hansin apa mana popi merta dia pakai popi thabi ya hansin itu bodoh pare ma MLA wait ni foto ni wait matum bismagi popi plan dan masa mana liter ke yang Cikum koi international arena ada koi Manipur tu urut ni koi ijat enam je lejari ba mamang dah koi si kari hai tare apps ngata power ni na apps sakra lok ho gaya mapan da lai ko chatu se sakra darka le hale ari mingjan me chatu chu bara lai ko chu adu ikai dro sumai ta na hojik se ngasai na haija bro khoi gi war on popis the political campaign amana chatla baje baje patte adaga politics ki mai magi party ki mai pang na gain dano ba sarkar kai dana ba khone bio but it should be within law in the constitution party adi bagna lo nga kanda moina hybrid taning do ne ba moina di lo je thugai ngasa ina haiba no pi MLA mana police station pu gi do aina chalaga nampu do propor de kutu da phage har kane double standard obiya di double standard obi mi che mi na mawa taning or adaga confidence mangani laidi ba sarkar jama di chief minister da confidence mang bai che crisis matam da yamna khudong thiningai ba hojik lai je adu CM the Leramba confidence for a man rebel, Magi popularity of Dana Lowy. I don't know Maramodina Hojimana appeal to work up as a cantaning devil. Sikanano, I know Hibernate, Mana create of Jobanevo. Adagi Hojixigo, Reserve Foreski Matanga Yam Mang. Reserve Foreski Matanga, Adubian Nang Mana, Magi Matan, the never reserve forest Jaga, 700 some kilometer, square kilometer, Mang and Lauraji. Aduga, Ugi Carvalho, Canana, quiet, it's on. Tauri is a mummy Mukpala, said, be like neighbor. See double standard, not the bra. Masagi personal benefit na, a mang Tana Tame. BJP already country party second and the cell last. The cell parts are next the party second. Party second is zero Tanjaska Argo. I the Home Minister, BJP, the Temaji. Home Minister, Magi Home Secretary, Intelligence Officer, and what another Sambit Patra and the seasonal my politics that we have. I don't have Darga, Sita Green, which actually that's fine to do it. What comic someone looks at the man from Yaweva, much objectionable way. Magor may can am the table. Or of secrecy around by doctor. A Home Minister in a yard in this case. Tanzania the political wiggy laying Lonova.
Namaste sida yamna khoi sai ne rebe sida yam chawna ngarang sida khoi pukat pu uda ba hai tare adum hajik mamai pukole ji sugi aduga kari ge duga separate administration gi mata hajik national highway thingjela ibi tha ma phajala ka dore mamang su ta ma highway gram hajik tongan tongan poche gi moment hengale alu gi tilo gi thau gi kari gi any no chang chang da ya drba essential items sing aduga ji petroleum products sing si sang sang na kilometer ani ohum gi queue lem na ra ga ji thau ha na honani so I sidang ngarang gi khana nei na ba khoi gi wari sana ba sida sai matang ji kaim pande hoi yam phai amisana photo amada khoi chura champur gi damukta medical team center dagi ko ba khot pa kana kaya yamna ko raga kaya yam la kan da to gudur na wahung ni khoi haji le parties da ngani marak tari khoi notice sau dana khoi notice sau tana bharat chokot pa yaro na hafta kanga la ma mayam wafum political party me atopa position hamba lei khoi na sunum khangi media na lai buang di national highway haji bauda thinga thamba jamna freely float to honda basi kari no hai basi achauba masina mara moira ka dani tama khunda ri ba tongan ton ba khoi mitei kuki khaktana de khunda re tongan ton fruit me am su thari bani masina achauba hajik chaitheng pi ba hora bani awna sai sida di sai matang ji panna bu ude kari gi damukta masi tamon sai bigre ten graba si kampupi gi paring sida leireba reprotection force ki edu manipur gi leireba police leibe me am sinaraga chalam kai kai gi hai bom ju tamon mamang tham bigram ni to hajik si so far kari gumba action amta lorok tawi mami ta budura praja section kya dugi hangi highway gi haji bu thingbo thambase sai da tamu kari habini Sri Amishra daina hygienic base ma home minister na Manipur da irang chi nemdan ba laine ado di raj dharma BJP policy lo na chati ho raj dharma gi ma masana ja khaije ye akhoi gi essential commodity ji normal mamand phangalani Pangalani di akhona ta da bida khabar da hat bida highway gi yarom be hojipokti highway je free movement yadri dina highway na free movement yadri nge da bazar da pot movement hengat pa phaga ni har gi yaba na te ba demand and supply de jum bhamoi bane ba pot movement highway ni ten grba mate anisida new ka sarot na khoi kolen area sai khang thing ji som dana khoi ka ma tong bidigi ka ko district lo ba sak yam ten ka bu sang lambi ni highway ba lai be security force nam pu da trucks ja amata so on da puchla pu yae are machine ku maina ta da government gi yam nonging ba khoi mi awa ba khang da ba approximate da we ba highway trucks do mama ai lai da new ka sarot da lo driver sing adok sang adok wana mama ai lai da new ka sarot lak ba driver sing amadi magi handerman recruit member truck owner the mama ai le wallam ji lan ngam de ba machi maram ani ka bi ai amarum da sarkar amadi security forces will yo makok to wakal thok de ba si kamaina safely pugane ba tactics strategy kok to omle na ga watch ka tan laga sai black market sin kan de ba na ga Jit lo shin na kari gum is da yaw ahu jimun da khari ching na badi will what so ching ne will what pa strategy what pa tactics what pa kitang hai to ga government di thing ba ji lai ba yari bu ki satra satri khara akoi accident na si re pro school sing picnic sa pa thing ne thing ba gi habit aba sum lai irang khara to internet broadband thing chale sin ka ya mangi di pa de akoi Facebook na Twitter some social media platform khara thing yai na Tabak tau na mayum na phamdina lagi dam ni tau ga thola sorok ta ku ki ngai le na rest ko be hel leba ada samai tau na government je makok ta na idi pen pen de government je hoji ki government BJP government sai ban de mama ang ge hona akoi bureaucrat sing jo sarkari servant sing jo kaino ma will ma yaw yaw do mating thok ta bam ui ma ji praja yam ti pen de makoi na hai ba hai te ba ngang ba hai te ba ngang da ba wa ne ba jaga khara da police station da icham jon ai san mang re jar ba ki khno ko tu ade ba kari no da mocho an BJP case ko di ai han chake gari accident ai han chake filming chung ko kane ba san ma mang re thibio sino gram ne har mo sar marum de paisa phamo do whereas the BJP case ko ba gari accident ko case ko di khud ki paisa sob no in chana kare ada last ta han jala kan root ko je ko ki corrupt mindset che machi lo to isa gi thau sense of duty the sense of responsibility yam wang mi kar recruit to bam changi aduga mama no hijack corruption ma to karam na samaj ma sola le je koi ure paisa picture ga khan gi ba sipai recruitment ma yama mathau da mating thopang ngam de
ऑफिसर सिंह अदु मंगाई ngang ki matam lena ba thabak ngak tawi ai soidre lorena politician singsu vote karaga loire makhari ko tumin leraga laithuina ngarang na hanje oribo ki mla akoi sri ragumani case ragumani attack tawi magina memorandum people la da wai bata kara soi sak nusi de ne time yam ko at the same time same no mitu da sana ka thelere ba akoi hoji state ki minister state government minister health minister ba Dr. Sapam Ranjan gi so attack to gena honor me ngam gi re ai ne salaga ma gi le kai da ma di am phabani kar gi attack to gi no hang ga wa ngang da bai ne ha ba ai praja gi mu chi in bi bo wa ngang da bai ne leader mo lo di ngang ni mata ngang ba bating thok ba si praja na expect to ba ai gi thong na te ai gi thong ni na chen thok chen gi kind of attitude che praja na leader ma di all round oi bi sam se ta ma thum su lo sele ko da hausi le ba achau bai shu ma le si ko highway gi ma le re adu ga hausi le ba ton ton ba ani ma kini tham de do si kang ani ma kini hausi relief camp de le ba sing si camp kini le ga de gi hausi masa hygienic barak ta ba masa somjal lak pa adagi ton ba chathok ga chin ja da ba gi maruna ko gi ko ki chinau sing su hausi si chathok ga chin na hek hidak phang ta ba adu ga ana laing gi da khudong cha da ba phang de na mi kya ma si ba gi pau su phang ye ko jik si ana sai si tani na phane mak tani lai bise lai ba yum amada mi ahum mai le ba da wa ba jaga si chilla ba jaga sing da moi lising ama ni le ba chatret le ba chani pa le ba chana thang ba gi kungang kulam gi du jamai tha jana ba gi achau ba su ma orak pa angang elected mother gi amang ji le ba adu miro le ba mayam su le no sai matang si di sum kaw thoki ba mong da ugum mayam su uri ba ji achau hangam su le da sai si le ba relief center si le ba sing si kayam na individual na kayam na elected representative na kayam na koi CSO sing na koi oi mating bang ga lak ta gi hai si achau hangam oi di sai si matang si kari hai ni relief matter Canada akhui kari relief camp sing da lai raga jitna haun bi jira su nungai ba ti yum gi privacy yum gi university ba mai da actually thuna lotion man tan khwari luri ba ai wa khala concern lai bi more area se mase Manipur achowa akhui economy da mateng pang ba township amane ba more karbar hing ma yam lai hojik tawri se more de gi maiti ching sinan tak thore yam sathi violence ma yam utna more sidna barmare chang pa akhui ko gi refugee camp sajandana ama tawna akhui undesirable element ma yam jira tawri hana koina more khangbu matanda kuki population ne madraji population ne maiti na harap manan le rame 1992 gi naga kuki conflict da asida shape oina mayam chenjala ga lagi dagi moi adagi akoi gi yellow mi ore lagi re more masigi area jima akoi rectify to am change ba citizenship bi da matik char pata ga bisan men yaure sina mu corruption na samai to more da normal oina kamana maiti ma chaching tantre the is a job concern more. Even Chorchanpur, Bogda, she says the Nanga importance of water. Me hundred and give it to me, like a Maru is a camp of issue, Moria, and easy level. A question like a black belt to a quick life like. Hoju Morigi Poche, a quina day to day when a sin of Port Kayam Pang driver, kind of Gochilla, Kangde, a take commodity Kangde, a Machida middleman when a cana Tolokadrino, Muslims in a Tolokadra. Naraga Hanagi Monda among Hanjalam Namadra Haiba Wakal Putuan in literature. Although she like Damo to see a Kotagi Prazasing seizing me by Hibatare, Kotagi Manak and a PDF Kambugi, designated Kim, Lady Pesaduna, the Kotagi Prazasing Halabamia or than a Mojo Topiro, Makoina Ladiba, some rifles Kambuna, section the Lay Haragasu, Puning Pata Bangam, the Hibatare Kotagi Prazasing Sedna. So I see that evacuation gi matang si am uba phangri na aduga hamu asam rifles na dagi aduga army na toraga su thaza daba khara taw do na te moi mayam tawri dubu thaza ba at the level of people in the pam adugi level lo yorok te bagi thaza ba mistrust leiba adu mayam su uba phanga doji kwatha gi leiba za sing si lok thupiu habagi achoba khola am ka su akoi media da lae sai si tamo kari habini bale
Kothagi Praja Singi Akiba Nuaitaba Tandu Leta the Ayam Nuaite. Aduga any young nature and Nankanda, Hui might take you in a Kotha, the game we evacuate the way here. Once evacuate over the 100 Waganego. The Hon Tado Paise, Mina Kopai Toxin given a take and a Kitrin. Adigi Muta, state government, Yam Tawayana, Mogi Akiba the Kognava, Darka level security here, 24/7 deployed the one in a Paganikan. Karida, Ahui, Manipur Manungi politics, Achi Mumlakuda, equated disadvantages or the Tabuk chair. Masidi Tohonide, Aduga, once the con Padoki by share, Maji Hanjala, normal, Hanjala by Aru, Waganeva. Other Yam Dravada, Sengomi Makha, the labor, security forces, IRB, police commando, MR, Arai the Pajanamatam Karagi station, Totana Tamanjari. Aduga Amana Tamong say, so among the lucky Bakoi, village defense force, Naktani, Lady Mam said, any encounter Tonaba. Yauri at the game boost story have a Yauri and Saishida Koi Manipulengaki drone camera, Mayam Lake Revenue, Pagi said Agriculture Sinaba Karisino, Mayam's Lake Revenue, Tangba drone camera, Namaga, security campusing, Namaga, Kadai Faw the Carino, Kadai the Karili, take up Tarakuya Ponte, the Swais is Kitan, Tobohoi, Hand, Hoi Erel, View Togani, the Gale, the helicopter scene, and RPG, Boshina Bayaka, which Mr. Pondoki Layadona, Swashida. Claim at the counter claim down the river may see the clear cut on the transparent or in about a Fazana drone camera synagogue number Aduga Hoi no Magi City was so but I'm having a view militant Nifusi Gray Mogi dead body in a Kadino Madu Fazana transparent or in a Koi Kahavita Corona Gimatam da Susi Amad recovered over the Gishina Kanota or about Mina. Who reports it Nuki at the same media town, Padu Dadi, I'm the transparent Legadi Nakalani Makasu, Madu Kangadarankali, how do you see a claim, counter claim, Latri, like me, I'm saying the size of the Karimolem Tami. Much it is the man behind the mention. Mention the party of me to be cooked in a Maru oil. Bijoy Nagala Loche, Jit Koitika Kamoro, Ayaman Kanover. Yam Satina powerful Manipur. Hojik lady by NSN, I am Kaji Amorunda, Yam solely Bijoy and already, all perversity. When a Hajilatana, Binutu, Bukta, Boom, to guide a mudina. I read a maternal state forced the Gariam Satina Wall. Aduga, Manipur Apolgi, Battalion, Marika Tangan, 1, 2, 3, 4 and 3 or 4 is you, be a ship on Tokre. Other Manipur police na. Yam saw Tolo came kinda Muibagi, sorry, Pijogi group letter mache. Kong Nasalaga, Ira to Gagiva, more motivation, Wangeva. Plus, a intelligence gathering Yam Kale. A Manipur Poliski, armed police, machine yam de, machinery. Was it a machinery? Mayam Lade, Kujukula Yam, Pare, police modernized character Manipuda, Gari Paigi Lade, Adaga motivation what? Sigi motivation, what is a canana, Wallan Murida. Political leadership never, Mokoji misuse to ever. Mokoji status symbol in a security guard, Chalenba, Gari Masala, Mari Mapiranga, Parak Chalenba. Single Madison Toinas, which is a Moju Tantareva. Other sufficing Jakara scenario, no, Jagre, Naharon Chigi, Marataki Chakara, was a refresher course cut out in a Pangaida, Masas Kingandana, Toina motivate the Womchangeva. Machi Poliski leadership, the political leadership now. Police ki activity yariga interfere to with them. Ara sweda kanda police chipsita dum pai gedam neba. Nangna karigino adam inefficient o heli je haibna chingba. Sigma police administration na chauna ho bole jo karane. Jit adugini. Adaga hojiksu thaini police officers no later madi engon batalam to pi ai lotion ke haigedro mi dum laye. Retired of ahanjin ke thengnai hai moji. Okay, Tamo have no idea, but I'm sorry. Thank you so much. Tamo get Silamo to get to Piracon by ELITETV news there. I looked through that not one time by Susing a Medi, a simple from a power, singing, Murray Power, Canada, but the Saruga, you get them up. Tamo gets to Katopira to do the Lambida Pukidama, Tamo Hana Tagachi. Hey, I am more Nasik the other ELITETV news there. I close Matanga solution there. Listening among the Haja with the Nico channel, say the Manaka cable operators in the contact of you, which channel is the MCTV, Manipur Cable TV, GTPL Kutanga channel number 991, number 975 from beginning, which is nothing about channel C, Facebook, Instagram, so YouTube, YouTube.24/7, which channel from beginning, Adam like to share to subscribe to book at the same time, notification bar Nabidana, bell icon Nabi, the Kuta busy river, breaking news sing a sea tab,
su yim khudong chaw lo yu adon musu ko de feedback ni session pibiu ahoi ki email address info@elitetv.in natraga WhatsApp number 9856236124 natraga 8415875251 adom na feedback ni session pibiu ko ya gani adom na pibiu ko feedback ni session thabak to thong na ba matam khudi makta ELITETV na sem sa duna leijai hai bo hum thamjeraga kasi gidi kana na bya thangni jeri pine virasi Adom gari macha darkar oibibra supna gi minute kuntra gi manungda document ichang changdana bespa amadi aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare Akupa marul kidamak contact tawbirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong Chaba si mangan bigano masimag contact tawbirau terms and condition apply